sana nkethi cha woro mutegeri wa Meru TV oro na ni woro bontuku ya Jumatatu tariki 20 mweri mwanja mwakeno yo turi wa ngirile 2026 ni wambeta muthoni wa kiramana beyeto okunenkerie cho itetauri akana ichunki na kuloki akenda weta na mbere na kumenya bura Meru yetete na mbere ome ya Meru na kinyande gurune yetu yonthe ya Kenya tuthiatire kimitandao yetu ya ukinyaniria Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya akenda weta na mbere akumba kwithira ukiwata na kwamukira ndeto yi wora chikumba kwithira chikarika tukiambiriria nirichirikitie tukinyela au kaunti yetu ya Meru kana methene yetu ya ndeto cha Meru TV oro atongeria abakuma kaunti ya Meru batongeretu ni gavana wa Meru amutumantu ethinge senator wa kaunti ya Meru Kathuri Murungi abunge na kinya MCA siboritwe nende akumba kwithira bakibanga bangania kuchwa njira cha kumba kwithira abagite na mbere na kuyika thirikari ya Rais Ruto na munini wawe Kithure Kindiki kya kwithira akirimara kikomba kwithira gikionekana na ruku na ragotwika nende akana kuringana na siasa ra chithire tigita mbere echia kirima kike kirimara aruterura Mount Kenya East na Mount Kenya West yaka arukwenda kumba kwithira arukiatho kana riboti mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambe Rwaria ruigene na kugokania kirimara ruitite na mbere kugwata mwanki atongeria ja kaunti ya Meru batongeretwo ni gavana Mutumanto ethinge na seneta Kathuri Murungi baugite kagita ni gakinyite ka Mount Kenya West kugwata mbaru Professor Kithure Kindiki ja munini wa rais kwithira kuma Kenya ragwata uchethi batwire kuika atongere kuma Mount Kenya West ya kuthiro ka Kenya ezi giteke andete president ote kabineti okenda ndene ya Kenya jaru ibo kenda baru ibo kenda Mombasa ibo kenda nabo meito twinakyo na kaura tobeto isture gato andika turante bathoku muno na tukarito twatere gitekeu karibia giteke rais lenge karibia na tutethura geto kwenda bangi ari kinyake maike mwene kato asienda tolea Meru akiarekire mambraja finance cha governors kapu Kenoru atongere baba ugite kire mara kibwirite kugokana kethra West batite kire kuigika Kindiki na guchwa mwerekera jwa ojwa gisiasa ondire tuthengerete kithurano kinene tutwira kuige kanto bara bena rongerwa kirima miaka yonthe lakini nande ibatu taterete nonto muntu wetu Kindiki na yaduthure deputy president ibokwarawa kwa hivyo sasa mlima imemea situpasue weka mkono namna hii tupasue yara na wengavana Mutumanto ethingia aringirite ndebe thirikari ya William Samuel Ruto akiuga boja Meru batite kiria gwita ruterero gana thirikari akigweta imwe ya mirandi bagunikite kuma nekirutongeria bwa William Samuel Ruto kana emotions kire siasa ibirae okona batu tore Meru County netwonete sibitari ya Meru Teaching and Referral Hospital egaitithwa level 6 na 1.2 billion cia kuuma kire thirikari ya national tore Meru County netugukiria this Meru City itia level ya sete yuma municipality tugetetha chwa the national government tore Meru County netuwaka state lodge netuwakirwa state lodge na tuteta sagana utirimana na tugeria bande Rogers Kipembe nawe mwandiki munene kire kiama kia Nopeu akithukira Peter Gatirao munya na methekali nturi bonthe barabara ya minister thirikari-ini akiuga gute ugunia Meru bona kuma kire utongeria bwao nyana ingirwe Meru aikwengwa Meru CS kwa agriculture super CS miaka 5 imbia ubodhiranto betu Meleka Lentore na ingirwe Meru cabinet secretary wa agriculture imbia kutengeria blanto betu fertilizer emaya ng'ombe aburetere ndio kwa sababu sisi kama chama ya Nopeu turure nyoka wambu inyo akinya mutindi no mbibyo
na mimio. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti, Mbeta Mutugi wa Kiambi. Iboya muno mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi no tubo twambire riboti una njira ikinyanirite. Rigathi Gachagua urari munini wa rais au thigurune ya Kenya Kaitene Gatikura yanirigiri kumba kwithira Kiliunga kaunti ya Meru atariki 26 cia mweri uyu ya mwanja kanisene ya Rije Catholic kendomba kwithira gichokia nkatho akiri ya Meru na kirimambura ya guchokia nkatho no tubo kumugwata njara na kuruki akumuyika kiri siasa kiari mugambi manyaroro kuromba giti kia seneta kaunti ya Meru na ugeni Rigathi Gachagua kaunti ya Meru na nkuruki akiuria Meru bethere bakimugwata mbaru na nkuruki wetana mbere na kumba kwithira bakimuyika migambo wa timbaru nura wari MCA wa ukabere Peter Mutuma Kalembe rankuruki akiaria etherete akimeneria bunene CA Siruku yara kuririra turitanire turi a Meru na mbere maingu chokeria Meru nkatho nyinge muno ntu aja turi narua no Gachagua yete bimwe biere mbere kubure iringwa ubu bure a Meru bwa mwa milioni 10 cia gwita ndwene bwachoka bwa mwangari ya milioni 15 prando na guti akenya bange bathithie kitendo ya kiu na Gachagua nagwiritwe muno na ugite ntariki 26 cia mweri juju akeja Rije Catholic Church kubuchokiria nkatho nkubwira kinyabu kubera muno bwije akeja buchokiria nkatho na bwiri witire ngugi njega tankwenda kuvuga gintu kiria Meru bararanire from manto jara karikire o karau ni ati number 1 mbeca itiomba gutuma thirikari ishinda kura nontu kethi mbeca ndiratumiri nyingi muno. Number 2 kura itiomba kuyeka nontu kira ndo bakara bakira kwa thirikari ikaiya kura baragerire kuia o karau ciarema niki nontu antu bararingire kura na bakaria kura ciao na nde tuliga tuli a Meru waringa kura okana nja ugakarangitini au ugakaria kura eku mwanketarwe mwanka uwe akieku uhakikishe ukinya mwisho na umeu na resort wikirete muko na tu hakikishe thirikari ji ya one term tukimitike one term nekana na no kairwe ni atongire bangi bakuanga thirikari kuti thirikari nene nkuruki antu bawona bagitwa antu bagwita na maguru jandiraku ankwiro tigintu kirinya nkuruki nduraku nduraku kinyaka wane kule shimba nireja shimba lakini shimba etiomba kule nduraku nande antu baba kuwaba kuinga thirikari bakamenga nontu ibo bamekirete ubishi botemenga bwe uri we one time uri one time ibo kwenda Gachagua ya tariki 26 bukamukaribisha gushokeria munene wetu wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua nkatho sana nontu bakwithwa wena confidence na Meru na kubenda itukwenda kubwira antu betu bagoro karawi bwega nontu bakwenda munene wetu na kugora barogire tutatu nyumewe Yes roko kwa heshima odomba kuwa no kwenda deputy president eja kwa president 2032 na kura 300 na chekende ki 70 che irunduni arau bochurumere te chieto cha Meru milioni 1 arauga kura tu twenu bugeta kuringanira na Kalenjini na barabangi boburega bagwete gete keu bakisu Hakari kuma gicigone mbunge getia Nesi na kinya ikundi betete babikibiki na youth bachumirite na kumba kwithira beka thabune ne mubunge wa gicigo mbunge kiwempuru aburi abakimochokire nkatho no tubako baretera maendeleo bakere bakagwa nende kwa kaita karaya ibethirite bakiromba tungire bangi itena kinya tente cha kumba kwithira bekomborethane na kinya chithira chibaretera mbecha indi otimbo tungire kinyomwe omba kwithira kibaririkana hutubura gutumita bakatha mpuru aburi bunene anontu bakubaririkana na kabaretera ite na tent nende akari babakiaria ibarombete mwingi jonto jatianye kumba kwithira bakiumire na kwiyeka mubunge wa gicigo mbunge kimpuru wa buri agency ya thoria otekento tona muntu araire tutethie lo agency no oro nu araire uturire ite abatwe atu mwankirira thai uti watu enuo uratu atorombete kuro uratu kumenya mweshimiwa mpo no araire atu support tomba kona ite ende lo ikatokoria batu katutaringite kura dorini akwe ya uturire ite na toibwo nkoro eto ereto nonto tutona twatukwa na nyakine nyata thira twena giatho katurata kuromba ite bya kuromba atwe ito wetete mheshimiwa Murangeri yatuikera lakini tutaita ate mona
twateka kwiri turetete mheshimiwa Mporo wenka turetete baba ingi turetete kinya MCA ndo mwamba gutweteka yawe mheshimiwa Mporo no tunatumira mware wa Wendorini na itokinyelero into mwayewe kura kabatu tukarombo kura na toyane utaya muntu kintu ate korambete no tukitethera kina inyankatho ibuga na tebwo ando teka twakinyelithia ke wango kya mantu yara turaenda kubwethia teka yakinyanira pio turaitete mheshimiwa baba ingi lakini bataomba kinya atokwira Mporo iboya no tukokinya inyanjira ye twatobwitheretie batu tore achiara baba ithi inyerera tuweta na rakora twana twetu turaini na kuima ya njera ne abuere tureta tukaura twana twetu tuwe salama na toke Kiochwa Mikindori. Ala tena skuru. Atena sekondari. Mainasio. Afare kwa anapoa hole mwa kiti gani ya east ekaretwa nyambene. Kadorete antoba mudara kakabete. Ouro tere roeto utori yako na Mikindori girls. Yange peleka kwa holuko. Kwa holu yenyu waro skuru na mesiera ere around skuru iko nambi. Ore matunda yoyo la kuambi. Maria. Iko kona bako elo maia. Atena yako etoke Kiochwa candidate bari ukera kauka kwenda kura. Wacheni niwaambie kitu moja. Boge agurita Mporo thirikari ne mwaka yoto ikenge. Mporo watala maendeleo ya Mporo mtu akawakara nze anjire di watala maendeleo ya Mporo. Oraitete Nairobi aikinya, aitiengare ete Dar es Salaam, aitenya Rwanda kama hajamaliza. Mporo wote mwana anda nambi. Mongo. Age agwethera no amongore. Agiro kirasikera. Te agira bandra age akara kaba mongo. Age agwethera no anda na mongore. Akanenkarira basare. Kura kaneni asiasa sio rongo. Turekane nina kuwa ono moya nkurutie Mporo nontoni kuma ndambia kuringa kura ayumbe bathurwa tendo na ina maendeleo ya Mporo enayo weta kuringa kura orete anorete orete oterete bare oringe ota kwekira tiki eku oria atire kuringira kura re age ya potia Ura wari munini wa rais Rigathi Gachagua na aciumirite na kwari migambo iretite antu baingi bakiura kinimbi biongo akomba kwithira kiarire Rigathi Gachagua na Rombeto munini wikunende wa rais kiture kinde kiombe kwithira kimenyera kumana ndegira witania chana kinyabe kurabira akura nontu akwina mibango ya kumba kwithira gikirwa thumu Kwaka and something else akasema this is unexpendable, he is of no value. Nimepata habari vile walikuwa wananikosea heshima hao wa Kalenjin wameanza kumtesa huyu Kindiki hapo kumkosea heshima. So we professor, you are our son. I want to tell you because you are our son. Ukipata shida hapo mbele because utapata. Welcome back home. Zindio? Huyu mtu mfupi amepangiwa na Kasongo. Saa hii they don't see him like anybody. And I have sent word to him. Nimetuma mtu rafiki yake nimemwambia be careful. When Ruto decided he cannot work with me, he sent people to poison me in Kisumu. When it did not work, he sent people to poison me here. I was very careful. I used to go to State House. He would pick the first plate. I'm supposed to pick the second one. Mimi nachukua ya 7 ama ya 8. Saa ile walinishindwa kunimaliza ndio akafanya impeachment. He didn't want to go to the impeachment way. They would have been happier to eliminate me. The way I can see watu ya ODM wanaongea wakitaka hii kiti ya running mate. Vile mimi naona watu ya Western wanaongea wakitumia hii maneno ya Olkalau. I have sent watu wa son Professor Kithure Kindiki to be careful. Hii maneno ya mandege, be careful. Be careful. Hii maneno ya chakula, be careful. Because at the end of it all, he is still our son. Si mtoto wetu. Na mimi ndio nataka kuomba vile wameanza kumulima na nimeona wanampangia. For now. Ndio kama atakuja nyumbani asikuwe uncomfortable. Sasa tungangane na Kasongo. We direct all our fire against Kasongo. Hii Kindiki for now. Tuachane na yeye. We leave him alone. Let him be. Akipata shida, akija nyumbani tutamkaribisha. Mungu akimsaidia akae huko ni sawa. But for now, let us focus on William Ruto. Na watu yake akina Murkomen. Makobora yote yetu ielekeshwe William Ruto na nani? Na Murkomen. Hii Kindiki for now tuachane na yeye. Yeah? O wale wasaliti.
Hao muendelee na hawa. Atongere kuma Meru Cultural Center batongere tuni moro amiri wo munene wijekene ya Robert Kinywi bachimirete na kuri ya yuthi abethere bakibangana na kurugi kubanga bora bakethera bakiri karikana manto ya tene na kinya kombo kwethera bayikungwira untwire bwa tene kuringana na Kinywi awite nende kaiteka kinyete ntukembethe na yuthi betherete bakiula no untwire bwa Meru bawite nende bakamberia amitaratara na mibango ya utiro untwire bo botomba kwethera bukiulelwa bururi botyo mwandiki wetu wa Ntheto Mwende Olaibuni. Kuringana na ikundi kia naba maumau ya kio Meru Cultural Center kulukira mutongeria wo Robert Kinywi riu barua ni yaka kemila kia mumeru kia teyanirwe burundu kinyari etware Meru riandika wa burako tebatere nyari etware rianenkanirwo Meru riti andiki bwegora kubatere riandiki MERU, that is Meru, of which yetware Meru riongwa ni MYRU. Iu nio Meru. Yetwa riu riandika wa AMYRU. Kwa hiyo ni Amiru. Niona ndi tukwenda utetera kenda yetwa riu riandikwa bwega ritiga kwandikwa Meru. No, that name belongs to a person, an individual. Nyokoria mwana mantu ya Kimiru na Meru baumite atikwira kulukie kundi ke barua bare tayari kwambiriria sukuru ya kuritana na ba Mumeru Kimiru. Actually tukwenda kurugura Kinya University College na Trinity KMBC mrejero jo arijo KMBC itujuthingatite muno juu kwa procurement office nikenda tumba kwandira over that land turugura shukuru an institution nikenda ana betu bomba kuthoma ero inya barabenda diaspora da shukuru chingi pakeja bakambiri kuthomithwa irio bietu na Kimiru ule bietawa na miti yetu ule yetawa na interview bingi na Kinya ntai na njuno ile chiethero iriku ko ikyo gitumite tumba kumira nikenda tumba kwambiria ku restore kacha yetu bakireke ni bathereti ikonie ngutu ire ikwerekana ikundi kene kia gisiasa bakiwa bokira bakwenda ni kuona ntwiro wa Mumeru ni buchokero yora bwakaria umbere kwi antu bagusacurate mitandao ne bakiuga kiama gitu gia siasa kiama gitu tigia siasa kiama gitu kinya constitution yekyo yonka akiriuga utio tubatere kugwatikana na politics kinya ndaikemwe na kuma 2019 utiro tuonekana mtandaone tukiringa siasa gite sponsor ndi mwana siasa uriku kanoriku batuga twitite kwiririkania untwire bwetu kwa antu bakage ogua antu bakaigwa bajeka kwina mantu jange jaicithite na kuoneria na kumenyithia ana betu barabezite Mumeru no kiripotera Meru TV kuma bore mbita wa Mwende Olaibuni. Ibaya muno mwandiki betu wa Ntheto Mwende Olaibuni no ntuboriboti una njira ikinyanelete na kire rugono rwetro mwanya gitunji kya bina mwandiki betu wa Ntheto amurithi wa banethirita gitwetere na kwelewa kana kumenya kaumo ka mutharaka. Rurijo ruru rwa Atharaka nibethagirwo bena into biria bekirite muno aria baijini o Murungu aturaga kana aria betikitie antu au kwina Murungu kana ni gikaro kia Murungu kiria baijikene na kana kiria bagita iri ni antu aria gutengi kana aria bathuganagia bakamenya ati aja Murungu no ethe wa gikaragao kana gitaira mugichiawe kana kirikireni kiawe na nio betaga iri na antu batharaka batitindanagia na gikaro kiu gutumba kubethira bari antu ni awu kienyeji otheri ou iu ni nkwaga ya imwe ira ciithagirwo cindene ya Kitharaka amwe na kwithwa bena nkwaga ingi inyingi muno ira bethirwo bathingatite kinya na arua turi itaumu kwa kiribo tukuya na arua gatutonye kiri nkwaga ya imwe iria cibethagirwo bena cio jaira baijike ni muno ya Kirimu ni nkwaga ya imwe cia Kitharaka iria antu batharaka betikitie na njira nene muno na bari ugua na kyo ntukwira kia gwetwa
Kilimo gitionagwa gituraga rujine kulingana ngano tukumenyithwa ni akari baba Batharaka ati kilimo aturaga ndene ya rujine na ni rujine rwa Rwiji Kenya Tagana rura turije na njirere ngi na Rivatana machemanio ne jaruji rwa Tagana na jakadita ala yachemaniritie ndene ya Marimanti aja niyo kilimo aturaga agatore witawa Kibuka murora witawa na thomi Tana River lakini na tuchitweta Tana River tuchweta Thagana irere ndeni ya rurora witawa Kibuka imuro wena miraini mugwanja ira tweta Kitharaka mithira ya ruji mithira mugwanja uyu numurora witawa Kibuka nori na ndie nene na iku kirimo gikaraga bantu aga wetwa Kibuka tika Kibuka ri muro irietwa ria muntu etagwa Kibuka irajiri atura ku iro ya chenchirwe atwa gwitwa Kibuka yetagwa Thagana atonyire rujene na kwenda gwake uri muthuro wake ikurema igukaranira na antu na tikantu bamwona agitonya rujeni rira tonyire rujeni akabanga utana na umagira gatana na antu batamwonaga na uthio kegwa na nkururo na untu kwa njai mweri wena na gwakinya na umagira nja agatana ri bake tabura Tharaka nio yatana bago na riu atonyire rujine atonyete wenga kana atonyire na ana bake na mburi ciake ichi atonyire na cio rujini na antu barona agitonya kana atonyire antu batona agitonya nontu ti muntu gwerekaga nwa muthemba uriku bagwi kore antu Batharaka guthwanagia Kibuka ni muntu kana guthwania no muthemba na ti gututhuganagia muntu ke monekere tuone muntu lakini ke mathithio itwarema ikumenyi muntu a muthemba uriku ikengo gutwekanire ke agatemire gupointwanire antu bauma ntura begwa uthi bayete uthini utie gintu bakona na baria baga gintu baraithiria na gukuthwa bakegwa irujeni antu bakuthera utie no tie gintu kuona ikiatemire bauga gukonire nontu bayaga uko bayete gutanithia kana bayete njaini bationa gintu endi bakwegwa antu bakina na njainu kana uthi ticha umagira ikathibwa ntora na ara ikiuthaga endi tithongira muchwa muntu ende uthikiretie na matu no kwegwa na uthi enu no kenda kumira gwona utie gintu kona muntu na kuere kana no aturaga muntu Kibuka ndamire na ruji atakua na re Murungu a Tharaka kuringana na ara atwire au mogo na kumogo ciikoira ekaga icio ciarigaragia antu neke atimaga antu bona batibwane nenwe mantuni ma murutire wa gwira nontu Kibuka rira akuma nau tunyaye ndama bantu au wetagwa Kibuka nontu no atwire etagwa Ntamakembo akuya naga ntuma wegagwa mburi Ntamakembo yaurete sairi ino yakamatire Kibuka ya muretaga amwe na mburi ciake na ana bake rirajiriaga ugu utire muntu wathungagira muci gwake nontu tikema muci gungwa iku na taba kilimo bagwetania Kibuka kana taba karani kilimo baretania na Kibuka nontu tabia ni imwe tabia cia kilimo tende wakara ugikirumanga igikuigwa no tugo gitigureko mama gikaya gikurute nyomba nontu timenya gikija kirima gikauma ruyeni getia mwanka muci waku gikurute ku gikumerie kija giutaikire ruyeni kana kiarega gutaika kiko gaigenda mwanka bagu
arute mbori akereke kirimo gigutaike ikio wega gwa kirimo kiameririe muntu athiria anda ntugo mugwanja akeya gutaikwa na nata umba kugiria makosa na nata umba kugiria kurigeria kirimo gatia kumerie utirigeria kirimo getiga kumerie kira kithima urigeria kirimo getiga kumerie ikuria gukigweta ikuria gugicambia ikuiragia rionthe ukathira rukorwa rwitagwa gwije ukathira gwije gigatiga kwigwo kinunka gwije gitie bata nawe taburende muntu mutane kirimo na ikajira gitikugweta nontu tie na gwije lakini ukinunka gwije kirimo gya kumeria ntuku ya narua gatutigire aja ukeja kurirwa ruju wija kwithirwa utithikirite kana umenya mantu jakonetie kilimo na kibuka kuma rutene wa Tharaka mitambone oiji ya Meru TV nikendo komba kugwata bwega nkureterete uni murithi wa ba Ibaya muno mwandiki beto wa Ndeto murithi wa ba nontu riboti na njira ikinyanilite riboti ya mwandiki beto wa Ndeto murithi wa ba yatwikire gatanta akandeto chia Meru TV oro bantuku ya Jumatatu tariki 20 muri mwanja mwakino yoture ywangirile 2026 ni wambeta muthoni wa Kiremana na Nchoke nkatho akiwe nontu bakona kanya kaututhi atera kiri andiki beto ba Ndeto na kinya kiri erekeri na ringi bicha atwabochokire nkatho nontu butire Meru TV oro ikumba kwithire ikinyanira.